Hoy, nak! Alas 3 na! Habi na ang simbang gabi! Mata na dali! Ako gani, wapay ligo. Sige na, good! How to make the parol? Sige. Ikat. Tapos Lisod kayo niya. ikat. Tapos ikat. Dayon ikat. Ay, simple lang good. Nindot ano? Sa jaling takaan, kahit na kahimayaan, maraya kang makita, ang banabay na idol, kulang. Walay tao. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. What? We wish you... What's that eh? Christmas ba? Unya September pa man. Oh, bare months gani. Di ay. We wish you a Merry Christmas. Uy, ay kalimot sa akong Christmas gift, ha? Wala ko'y gift pero okay ra na kaya it's better to give than to receive, diba? Titaw. Noche buena. Ay, bay kaon da. Noche buena noon. Hurot na tayo. Hurot na. Merry Christmas! Hey guys, maligayang Pasko! We hope that you enjoyed this video, and if you did, you can continue to help us make more videos by becoming a founder of the Hey Joe Show. And you can do that, and you can learn more at heyjoeshow.com. Merry Christmas! Love you! Ay kalimot sa akong Christmas gift, ha?